kwina vetting iragithie na mbere na ti interview ni nyenda kuririkania andu ti interview ya CV ikoragwo na column ya hobbies CV ya sira perus wo daisiri ni mata it is more actually like a journal. Yes kebai game CV ikiritie page 10 ikomi ona twake abata ikomi no athi muno ona tunenehetie font CV nyingio awira filifu paragraph ya bereri space na ongerere fonti ikira 23 matamatia ikira 23 yes hobbies ugatutereria maundu ukandika ginya skiing and you have no idea, no clue what bowling is. Kandika bowling tena ndo ni eta weka atia copy paste nyamu sample ugethi kuria ndo baruta wira ucio ri ni magikona samples ni maito template aga upachira up okay otodageria hobbies na about yourself na muno kaingehia kiroho todo hage thomo ri hau hatire kuimbiriria ni uri uri oibageria kiroho. An astute Christian who believes in Matthew chapter 6 no come quote ni wale mana edori momo de korea bugeri CV cia ni mata ni mawaziri aria mendekithitio gukioya iti yes rugwa thari wa thirikari eno ekiri kuoya Kenya Kwanza niguo riu ni vetting kiambiria muthenya wa muthi to no nginya magivetwo ni mbunge nigetha riu make appointwo rasmi yes na aria marakivetwo ri rimwe na ni ukoraga by either design or coincidence okono ravetwo ri ni uhuthu ni mwe gukira aria maramuve kana ari kana makiveti matiangi uria matanuki he made them look small mundu mungiveti akoro riu eri kibarata thie sawa yes ki experience ye sawa yes acoki akoro na andora maramuveti ri ni andu onake oi wega exactly na niyo kuderu no those are not your average vettings no tire muveta mundu uri okurugamirira muhiriga and of course mundu ogithikiria ni ramanya undu cio is high profile tondu iwe mundu agitariria maundu maria ekiire bururi Timaria we keire na birio thiete Liotaririo uria wekeire bururi. What contribution have you done to this country? No kiona why you are the right person for the job. Exactly. You actually have to prove your nationality. How are you a national figure? How are you worth? Yes. Ale bururi. Is this nation really no we do giogerera? So that is what a CS should do. Yes. No we hokero indo cia muingi. Yes. Wane hokero. What do you bere wane hokero na ndu ane makuri sachite ni moi no ni makui ndu aingi ndigwicira hu ni andu ageni na public life na ti andu hari haku ati ru no athie interview te mugothi muri igana ona it's one at a time yes no kahinyio wega waja icokeri we publicize wo eke ng'ang'aini hatiri undu wa hitho na mundu ro gitongoririe ri is none other than the honorable Musalia mudavadi adekithetio ni chief minister designate nikio giturwa kiria dekithetio na tikinini to akiri iguru wa macias maya mange mothe he is a chief minister no na hau muno tiho a Kenya mari a Kenya ni machokete kuhana tamaku agatoro matire job description ile matia hawira na murutire waguo a Kenya riu nimekwa gatoro thutha wa kuigwa mudavadi utonga wake orio uigana atia augire ena shiringi birioni inya. He is worth 4B. Yes. Kuligana na we mwene. Yes. That kind of money is unfathomable to some of us. Actually, most of us. It is most. You are right. It is beyond our imagination. 4B.
on our clans are not even worth that much. Ona mogeri ndani muhirega wanyu othe o mundu aigirire kiria koragwo nakio mutige kanyoria B ona B ndikire iguru B no, watu wako na pesa huku nje. We are joking. No, watu wako na hela. Mihela. Mudu na birioni nyali. Ngetha go put into perspective. Milioni imwe ciringi milioni ri ikorwo na ngiri. Milioni imwe ni ngiri imwe maita ngiri. Iyo niyo milioni. Ndio. Nayo birioni imwe ri ni milioni imwe maita ngiri. So the ngiri times ngiri. Koguo birioni inya ri ni milioni ngiri inya. Koguo mundu ucio ona ko mundu tago millionaire akinya milioni imwe ri no etwo millionaire to the power of 4,000. It's unfathomable. It is. Na mundu ucio do hete gari rwimbo 4 billion. Mundu ucio gari ciake ndakwandika maretwa make. Shada na customize the plate. No. Ucio ni abiria kini na excitement ya riri. Ati ni ndika undu ni ndito froti Kajiado na Joska ni ndito forte by 8 tu na Joska Kenyatta rudi icio hari wereta kugura thwiti taraiwa piko tatu kumi Lucio ni mundu riri ha from where we sit ndungithio mwenderia idea ati we na ndiro mungithondeka mbia. Who are you? na kadiru urora nebo turambia atiri ma DVD na kadiru na kagithi wega no tune jangi 10 milioni 10 is pocket change. Ucio ni mundu ni nete excitement ya mitokaya riu ri mundu tocio ni mundu ngari yothe hihi aneririria mau ni maundu ekire na akirikia. Exactly. He is not excited by cars. Yes. Ucio ti mundu ungeigua ati excited go the vacation Mombasa. Ogia andu Cio ni athie Singapore. Ona ndomwe maramubetire. They are equally surprised. No, they are wowed, especially first time MPs. Toyo die kana etagwo amis kana etagwo atia. Okaretha misi. Mwiri atiriri ari mudavadi ari wasiri 1989 na hende okare bua na miaka eno itatu kare bua muri atiriri no ngoro hetetie ngiuga nduri ambition ati no wira ucio no guoroka gwitia akariga ndu wa misi hari half OB hau ni maraihaniririe kidogo ti kidogo baba ha 4B ni moranitwo. Yes. 4B ni mundu ngituma na helicopter ithatu njeru na ndahare. Na he mundu no nekite ithabu arauga atiriri. Yes. Utonga wa 4B ri. Mundu ucio angiuga ni ari huthagira mbeca ciake o muthenya ri. Yes. Eno hoti wa gutumira ciringi 110 o muthenya for the next 100 years. Ai. Eturire ugira gitoero horo ucio kana jathi wa iria ni ukumumakira 110 every day. Ategutiriria na tondu mundu wa family ri twiri ni thiete nginya gwake a Riverside. Actually nyumba ici wona me briri the very big ones ha gate ni hake ri ni hari structure nene gukira nyumba ici ye ni thiete gwake gate ni gwake ukwa mwashe wa United Paints ri wothe hau ni gate street has a driveway. Rego broti we heria gate we nyumba
Iyo ni drive ya ndo gwikira nginya namba igiri akwa ithatu na ni waigira gwake compound ya gwake yes na ndahandite indo kuu ndari ng'ombe kana tukurwe ndio ule mundu ragia wari niguo takona very many living things broti ya vote baite koro hana kiria it's a habitat of sorts it's an ecosystem to kora we mutumia ciana ciaku yes wacoka nguku magana meri ya broiler na ria magana meri wacoka cia kienyeji igana ri kindu ucoke ugitufuritho twa iria ngorowe inya na kaya mwena wa bara uri ona vision ya ukagucia gatuka na no tieti handu ha kugucagia thumu no mudavadi ni ona andu a family ya oria undu ni muguthondeka kiama mudavadi kiama-ini kiu no murituhirwo kumuonia uria unity iyo iteithite mwina mundu tocio na muhiriga indiri ni mukumu exempt maundu-ini maria turaugaga ati muhiriga no wamba kugucirio ibuku ukarorwo kwa ngani andu arutire ngani andu arutire ucio ni mukumuheria maundu-ini ta bau ni mbeca cia kiama iria mucokanagiriria na nduonaga ikirutwo we wona o mundu kana kabaca agakumba citio ucio ti wa ati kabaca ati nyita haha na ndukarekie uria tuikaga tukwenda kuhoera mbeca icio nyitite oro uguo na herio ni ngiri 36 na hedio amuhete basi ya kindu mita ungiri uhoro thine igiri na wakagũranio no we have very few billionaires actually very few billionaires very no there are few atauga he is worth 4 billion billion Kenya shillings aya kwa gwataga riu ni gwetagwo harambe bar mkoba ni stablo na manaka ndio tulito unakumbuka tuyuko na harambe yani ni yes African to find church pale kikao cha mlimani tunakukumbusha ni Sunday na unajua ni kukuza tu ujipange kwa sababu watu wa nyumbani walisikia ukitaja amekuona kwa ma-TV ukakoa shudua watu 4 billion acha 4 billion che Mungu amekubariki ukuje tu hivyo umebarikiwa aya DVD kawaya binya 4B na tigo kiuga ati no mundu le mutongu budo bururi-ini uyu abana kuri andu meiga iguru ayo ikitwakona keguo tukiruta mashughuli no igwa akiuga atiri kuna rafiki yangu mwingine huyo jamaa kuna pesa karibu ureke au peke arauga huyo mtu akona pesa bwana wale matope that guy is rich so what are we I call it and all matari atongu then we don't exist ataro kwihoka ngai ngai woma wata muini wa rwimbo Morris Morisho. Yes. Double M. Yeto MM. MM. Nwakuria kwa Ichagaki 1. Kule Ichagaki Managwa. Yes. Weekend ino ri. Ni marawokanire na muruwe kidogo. Tondu riri andu marakire igongona. MM ri arakeinsist arauga atiriri andu amugitinde mugithina ciana ri. Ndore Kenyamba nthie na orongo kidogo. Enye mugithia mukamagira Sunday. Yes. Na go it was around Thursday. Na maraki I no problem that is sawa. Ndore kianjika
karange na name oyo atuetwo yes we muthuri nake ukuranga atuo ni ndai guthitura kiuga oyo katale nie oyo ne nie ona kare nake ne mutumi wakwa ni wanjeni ocio nake ri ocio ile timothoni wa iyo oyo ne wanjeni ona nake ni nie ya oyo nake ni musani wa yani wakoria rusho mondo watwaire mwine tu agoro muno ndio ni ayiro kagite na ogo itura wakiraro no akemona ona ole anene hile okay gondo mawia kaene we muthali yeni ese ne muthikinya makai na ndali waka okay luta kondalu ule yaraki yado chinira mwira atiriri grandpa ndio sema guka ndio guka sisi nasikia kukula pizza atendo pizza hiyo nendo nataka pizza na drumsticks alafu pia aka unaweza pata lasagne atendo aje bisha mutapigo nengo mwetera mbombo ule wagaikia tumia mwira ni akumwele tibisa mareti tunyamuto ni jigwa tukigwe tu na irofi ni uhure thimu na kuri muru gwo murie niki mareti ithweri cia ni gukuriga murico wani murico wani isi ithweri na ithunguri ndura ni murahinga na kido agucia kibo tondu ora megie ni ngondu na marauga ni ram jama ngoja kidogo ngoja achana nemu acha napigia mbamba yako yes leo kagema oi ni thogwa kwero atia yo tire oru twe chaba ndukaigweta kuri undu agoko toko hamba mete iguru ngiri iguru marangi nyamana chiria ngondu ne mbalathi ndio ni makeje tia nyamu ile tuanga mbishai na ndura mistake nenda na mama horaga hayo acha mudai pizza ri drumstick kama naenda kwaje kuhurana na acha mudai drumsticks ri ni muthemba wa guku wiho na pizza no snacky ho ye dagio hana some sort of mugate flani na lewe chogogo igocoka chumeko no ugithio hau kenori ni ari handu heto pizza in no matu ari hau ni woria ndwa ni okwirwo hau ni magutaine yone hane magutaine yes absolutely ndone tio ni wanja uhinde twale nake thapari niyo riu ni hau saba shawa kende matwale mamanya mekwa guka we kwani nini ya ogeni mwela mbei muoge magare akimekira mbika fu yake one ale mbika fu stade yaku andiri akiona wira ucio ni amurera hathara ni uratua ngari ni akundikirwo ni ajire resources yakele cia kunderire Ritu mani agicokera gicagi ni wanagetha mwanake omwe aitura omukonie nigetha to ciana cienda gukwirwo karairi mukoni very rural term oyo ni Ngoni muno yodo wa nyumba yao ni akibaciana icio ni wewe nacio hau thutha hau niho mendaga makamenya guka iko muchezo mutuli nio akiguthwa karai riu ciana tuguka twake yes na mundu mwana kio mukonie ni we handler akorora ciana itikaroge bika fu egithie ararora kucio ni ciaite aramaigire ndoite iria cia kona kucio ni cia rupa mwena na mwena kucio ni cia kwehera ni tachapo
Agusia inya. Tenekei hapo. Mteneke hapo. Ni wakati naruka bombu. Guka naendesha. Guka yuko pilot. Why nanga grandpa faster. Hii hapana enda mbio mingi. Kitita ya Nairobi. Hii hapana kama ya baba yenu. Hii ni Mombisi. Wana Mombisi. Hii Mombisi ingia pana hii ya kitaya juzi. Malai ule matawa mana malai ni wasio keno itawa ngira. Yes. Afrika yake no tene anyuare gira maguta mu matana. Kile atene. Anyuare gira ndere okuo kinyomu. Ni anywete gira maguta ma eso. Ni yake huro kanga nayo. Na jeep. Ya jeep. Mai kinya haya pisa ini. Na gukora mwanake wa itura ria kwao ri. Andikitwo handu haha. Aramwe Maiko. Kunja aba very good. Kabukora guku. Nani wani na hila na njwere no enje. Arianaya. Alakona tondu mundu akiuhire ona patiko tigira maithiete ari akureha. Mele kila manenda. Nisi anaiha ne onda. Yes. Atariro ithabu. Ndio. Mara tupatie Hawaiian, alafu tupatie chicken peri peri na chicken bacon flavor ya pizza na extra toppings. Extra toppings. Alafu drumsticks tupatie ile 16 pack ile pieces ukona pieces ngapi? Tupatie 12 piece na mega chips na please black currant na umlete meat made una umlete fresh juice. Kuleni mbambu yenu yuko pesa. Kuna shinda. Shida yoka. Yes. Kwani ni DSTV? Kalengo TV. Hayo haza ino ne boxi. Yoka. Ni yoka Kalengo TV. Kwa hanogo. Yes. Maraki ria. Maraki ori ona riu me akue kuhura ri. Araki weke atia. Okay akimuhe damage. Aramwira ira kagema. Oi. Guga kabiro kunegerei. Tori ndi hakue kurikia shift. Na to ona muno tutineana indo mundu tarihite is because of Gathaiya. No kuria mumenya. Na ngakena muno kuguciara ni kwa goro. No wega kumenyeka. Kare hele kendute mawani. Maika ya mawani hayo yote. Arachoka wa thiini. Andute mawani. Yes. Shawa. Akarudi akane gotweka kama mawani. Mawani mala me akarudi. Tere Maiko. Mbesa ni ile kule hali toko isi siode. Sio kiada. Muda neishi. Tazo mani singana. Ngiri inyanya na magana kenda. Ate. Ngiri inyanya na magana kenda. No. Pizza issue remote either tuli. It goes for around 1300 na mwasho kama tia drumsticks, what your mega chips, what your extra toppings, show the yoka 8900. Ajilini. No. Hello susarani sana. Mama ne hela shabasi sina tunyama igulu. Agia maikoni nyo na hata watu wale ni wale mwakuwa nyuna ni wahengesha. Oja kindogo. Limo. Kagema. Oi. Ila ogoi. Ye. Nema ono ngwenda ogomerai. Tonu okire nako uonjire kandi turahengeshwa. Pizza is sina to Hawaiian yanga na peri na chicken meko nile na meat in the luxe meat in the luxe. I don't know it deluxe. I am pretty juicy. Yes, 12 piece family combo. Yes, and yeah, pretty juicy and yes. Is yone not your ngiri inyanya na magana kenda. Oh my goodness, daddy kai ko mara dia wega atia. Dage kwelo ukagema. Ningi mala hego kunguma nyuma na shilingi mana matanda tu. To yumangiri ndya kirangali mana. Yori atiri kana ilo bimbo ikaranganja.
Mekonyano menda dionio ngiri inyanya. Mekonya kagama. Adishuma wa pizza igoro kamwekera extra toppings. Gejiando. Heda dikira kienda yori. Ti mugate ciorona. Nici cikoci haha igoro. Ekengoria kiuria kagema. Nigeze tukezoma raini yemwe. Tondo na wewe penji 50 niende penji 1. Tonyama zozo twekiro nangu ndindino leire. Ne tuwa kambi ya ichio. Adiridi. Ngiri inyanya wana koronu kujirete niongo ingi metha irengo ima tuthinje. Tulia tumino nene. Una mangiari ametura na manana tuhune. Ngiri inyanya namengene kienda kagema. Kawana unaenda kuonia siana otoroni muhozo kidhamba kiu. Ongwani mwikana na inobi. Oye grandpa what is apanya chinda nye. Endelea kuja kunywa Joyce. Ni kandeli na itisha mahali. Kunywa Joyce. Grandpa, is there a problem? Yeah, kunya ngo. Wacha na kunja kawe. Oh, lola. Malole. Anachana hizi. To halili ya woko. Yukage moke manyadho agwani wala shamba. Nisho besa didi. Mekonyano yale wa. Kialero biro agiri inyanya. Nangali wone kila andu hata ihuraga. Hati hana simolo vira. Ningedina simolo vira ande masini deli ya nyama. Akio niri ohoro. Ohoro weri. Akio na andu haithi agisambere. Atume mbeca ici. Yes. Maragithii uguo magicoka muciiri. Araingira kungetia muthuri murata haria karogia. Yes. Akiaragia. Ciana-ri. Citigukirugaruga kuu migunda ki. Mararangirie we ni wakiniwe. Ciana igicoka bika buri. Marauga grandpa. Guka. Yes, sir. Tuko na njaa. Atendu. Tuko na njaa tunataka pizza ingine. Ole umwalia. Wewe mwenye mmokuja ni 10 alafu kwani nyinyi nataka kula ng'ombe mzima. Ni mwete mukinyango achogwa. Aja mutakula ni nini? Mo kodi ya mata ha kodi ya muti. Watigoto halili ya fara. Ndio hicho mwana atau. Gutaruka ngiri inyanya. Ona thogua kirembia. Mwingie karae twende ndanunulia nyinyi ndisi pale kahalati. Aba gorie twanga haria karate tunyitirire nda matana kinya. Makoro makinya icagaki. Ayo drumstick icio ciroka ngiri arauga. Jamba inya. Ane yo nginya itare thubu. Aya. Oriro no nago. Mande ara onire. Walizo ore ida kage mari. Dage tekio le ngiri inyanya. Singe ya na ruo guo. Thenge ngima. Nene view. Reure. Wa fresia muthurire. Ida wa fresia. Yes. Yaje to ne muthuri mathoma nake. Kuria kagumo. Kagumo high school. Afiko magatene. Muthuri ucio aigite investment. Agatemania mukawa mukuiko. Mukawa gikiro kia vai. Ona. Gikiro kia Stanley's Haven. Gikiro kia Rivery. Yes. Aragitaria mathoma nao. Akimonie ngai ni akumaga thina. Na ndio wega. Ukungwira kirathimo kia mundu. Akaukia kinyararo. Nake muthuri ucio mwene mukawa ocio ri. Ni mundu wina gathabari ka ndudio. Na menya mari kwa muhuro uyu wa riua. Ciake maica. Ngai nake ri. Otoria turamuoyo ri. Akawa mututhurira githima weru-ini. Akamuhumba riri. Akamuina murangoro. Na on top that, akamwikira kindu mondo. Akamwe ciringi ya mogoma.
Wafurezi ale. Mara ina tuthuri wetu iganona. Mafoma, ma alumni. Yes. My old boys. Yes. Wafurezi ale. You know again faith ikoro different. Ndahotire kuma rogongo. Muthuri wake ndukorwo wina footprint nene. Mundu ari bathi yake ya maisha. No kumana na kugotige kwa gwikuru. Ikuru no kungikiaga miarama ndo yo ri. Ukiuge atia? Ni waciarirwo. Maraithie. No kindu kida kiragirie wa phrase ari. Riu ni rika function ugu arata mathiru ga furi. Mwana nginya swimming. Na phrase na kotika modo very conventional. Kali ya swimming pool. Kuroera ndungata no kwando meka ogu. O makenia. Tamolo tocio da partner ni crime. Na ndo ameka ogu na tia tuveri. They don't swim. Tia tuveri. Riu afurezi ari. Mena Danieli wa nyanya ri. Ai cara swimming pool ne makena. Nge. Daniel. Atu joka luongo. Dani. Ngoja ni ala tuenda. Mbona ati ndaki yana. Mai marudio ne mukawaii ringa inya kuma rina mata mutheki engei. See nowadays there is the green energy policy. Saving energy, what have you, natural resources and what have you. It's a complicated story. Not what do my energy savers. Makaudera jira cia go save ke energy. Yes. Moro da tidati arare tie giro ofuo. And what have you. The resources nationally had to get depleted. Yes. Got to save mai, save thitima. No thitima na huthagira mai o maria. Yes. Leo wanyanya ndani wanyanya ri. Na fulaji. Na wapulezia. Wapulezia. Makinya hago riu. Handle you know the magitari idio mono ngena wethie. Gents si handu haria. Ni undu wa jogoro fi. Kuma tina wetero kiwo jogoro. The gents will be up straight. Should you have the urge, please move discreetly over yonder. You shall find them at there is very good signage. And the ladies are on the other side. Ugati andani. Lwati haria nawe. Kalire nyanya ine. Ale gaire monunga muno. Muno ne umagaraga. Eza niwe kuleta onjinole. Onjinole le ulawe. Ukemenyi bale gula. Avurajere rero kugira maire ne gotukire arathi na hawere irwo ri arona gatuma ari go we si tema na wakichiwo mwapi. I will just proceed, it will work. Shioni no, just move. Ai girari siraka na pa hari go haya kaimanyona ndio matiga twarete ndio andu matoe kundu mataranyita the ropes mathia hamwe andu nibenda kumaniriria mena ndani wa nyanya. Yes. Timondo riu akingira gwake afurecia na ndani wa nyanya. Yes. Really timo yosikezi ya motion detector ya sense motion yakana yachoka ikareka hora. Yes. Riu makingira ri riu hawati na movement sira hora. Ndani. Oi. Wakune kwa hora. Ni kwa hora.
ngai kama itoreria twe theini matwereria thitima na wongo kwina nduma mundu angenyita na ngundi dani wanya na ramu ya tiriri babudeja indaci menyero ndu atia hana torage ithia nduriera inene igwa kana ayo na nema ciake kana no wero timwega mundu atinde akigeithia riera baadhi ya rogo matirakiri mazo kamununga aigira karafuka ukeholo loko mari rio makwe yo kiringa kundu thitima ine yakia ciageithio shada ane tumbu ici motoiria tumbu ici cikonjera ikora idachiria tendera Nyothie gwaca magu wone mukawa twetiagira tondu wina kundu reta hanirunji na kuihura hangi yone hanire ku hanendo wanyo ni wana thitima irage jo yakana mwijo ni cia bawe gotisha mundu ria mbere ai gotisha ici ya motion detector ana cio ihuthikaga yagire kundu kuingiri ni cio irekirwo ahituko kona gwa kana rimwe wakinya haria mbere iria cia thutha ikahora acio na andu aria marathondeka modern flats ri ici cia kiriu matireke thitima stairs ni cia gwakana throughout wakinya stairs ya mbere igakana wathie rege ikahora is energy saving nema